Ondel-ondel baru beli permen nih di warung Pak Indun. Enak banget. Enak. Ondel-ondel mau main ke rumah aja, Pak. Enak, manis. Ondel-ondel suka banget nih. Hah? Ada ayam lagi. Gimana nih? Ondel-ondel takut nih sama ayam. Aduh, ayamnya kesini lagi. Lari ah, takut. Takut. Ada ayam. Tolong, ada ayam. Aduh, gimana nih? Aduh, tolong. Aduh, ayamnya masih ngejar lagi. Tambah deket. Aduh, ondel-ondel harus lebih kenceng nih larinya. Tolong, tolongin ondel-ondel. Ada ayam. Aduh, aduh, sakit. Sakit. Aduh, sakit. Ondel-ondel jatuh. Aduh, permen ondel-ondel juga jatuh lagi. Padahal ondel-ondel masih mau makan permennya, tapi jatuh. Aduh, ayamnya masih ngejar lagi. Ondel-ondel lari lagi aja ah. Tolong. Tolong. Ondel-ondel dikejar ayam. Ondel-ondel takut. Tolong. 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 Ada ayam, tolong. Zam, tolongin ondel-ondel, Zam. Ondel-ondel kenapa lari? Ondel-ondel lagi dikejar ayam, Zam. Ondel-ondel takut. Masih takut aja sama ayam. Ondel-ondel geli, Zam, sama ayam. Ondel-ondel juga takut dipatok, Zam. Takut, Zam. Kan ayam kan lucu, Ondel. Tapi ondel-ondel takut, Zam. Tadi aja ondel-ondel jatuh gara-gara dikejar ayam. Permen ondel-ondel juga jatuh. Padahal ondel-ondel baru beli permennya, Zam, di warung Pak Indun. Ya udah, ondel-ondel nggak usah nangis. Permennya enak banget lagi, Zam. Manis. Jatuh. Udah yuk kita jajan aja ke warung Pak Indun. Tapi duit ondel-ondel udah habis, Zam. Kan udah ondel-ondel jajanin tadi. Tenang aja, Den, ntar aja yang traktir. Yeay, asik. Ditraktir Azam. Yeay. Ayo, Del, kita jalan, Del. Ayo, Zam. Zam, nanti ondel-ondel beliin permen yang kayak tadi lagi ya, Zam. Iya, Del. Yeay, asik. Yeay. Hehehe, gimana cangcingnya Babe? Seru kan videonya? Ondel-ondel Mali sampai jatuh dikejar ayam. Kasian ya. Oke deh,
tonton terus video Azam Jamil ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu biar Azam tambah semangat nih bikin videonya. Oke deh, sampai ketemu di video selanjutnya ye. Dadah.